anything you do, we still talk about it. Kikombe cha umbea kimeshadunda mezani, yani Chai ya moto show. Chai ya moto show. Adwaito mwereri wa Jos Kenya official YouTube channel. Nedoka rege the Kikuyu mistress. I'm here again. Nigokora ngikumenyithia maria makoreto makihanika ngenda inishito cia mohoro na rehure order maige tukamahanika Justina Syokau aka Madam 2020 2020 anaimeretie na agakoro akiugate ati thutha wake gajikarero nene gukira ya Vera Sidika anduge makoreto makimenya Vera Sidika ni tomoe wewe goro we kueta kisawa sawa tukaga ena thutha mwega thutha mwagereru Justina Syokau ne gospel artist akoro kena nyimbo cia kugosha mwathani okete thiini wa mitandao yani ngedire shito cia mohoro ona kuhitukira Facebook account Instagram ciothe okete akaugate thutha wake ni munene acokete akaugate riri guthondekithia thutha ucio ri kura fatalite milioni 3 jugere milioni 3 ni thondekithia asa azotika na ine Justina Syokau ogete akaugate guthondekithia thutha ucio ni gukorwo we munene goguo gukira wa Vera Sidika urafatalite milioni 3 ikaraha mitambo-ini thiini wa Jos Kenya official ni majitaga the Kikuyu mistress kana shangazi zu korwo kumenyithia maria magukorwo makihanika ng'enda-ini citu cia mohoro wega waku na go subscribe na kwira ucio nogi ona gugitigaga comment.